Ese wari uzi yuko abaperezida ba Afurika bagendera cyane mu modoka zihenze kurusha iz'abakire benshi cyane hano kuri ino si? Imodoka zifite ikoranabuhanga rihanitse cyane, ubwirinzi bukomeye cyane bushobora no guhagarika amasasu, ndetse n'ihumure ryo ku rwego rwo hejuru kuba ari muri izo modoka. Ariko se, ninde uyoboye abandi bose mu gutunga imodoka zihenze kurusha iz'abandi? Ninde ufite convoy iteye ubwoba kurusha izindi zose muri Afurika? Uyu munsi tugiye kukwereka neza urutonde rw'abaperezida 10 b'Abanyafurika bafite imodoka zihenze cyane, uhereye ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Komeza urebe iyi video mpaka kugeza ku musozo, kuko nimero ya mbere yo ni agahebuzo, iratangaje cyane, iraza kugutungura. Ibisanzwe uri kumva Tony Bliss Official, wayi ikaze ntucikwe. Twese turabizi neza yuko abaperezida n'abakuru b'ibihugu bya Afurika bazwiho gutwara zimwe mu modoka zihenze cyane kandi zigezweho ku isi, nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'umutekano wabo, kuko nyinshi muri izo modoka zifite ubwirinzi bukomeye cyane bwo kurwanya amasasu n'uburyo bugezweho bw'itumanaho bwizewe. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye neza kurebera hamwe abaperezida 10 b'Abanyafurika bafite imodoka zihenze cyane. Ku mwanya wa 10 turasanga perezida wa Congo cyangwa se DRC, Felix Tshisekedi, Repubulika Demokarasi ya Congo. Imodoka y'umukuru w'igihugu rero ikaba ikoresha neza Mercedes Maybach S600 limousine yo ku rwego rwo hejuru cyane, izwiho guhumuriza abayirimo, ubwirinzi bwo kurwanya amasasu n'uburyo bugezweho cyane bw'itumanaho. Uretse iyi modoka kandi y'ingenzi, yanagaragaye cyane akoresha izindi modoka zihenze cyane nka Toyota Land Cruiser G200 series, umutwe w'imodoka umuherekeza cyane cyane ugizwe na Toyota Land Cruiser 70 series SUVs zizwiho cyane gukomera ndetse no kwihanganira imihanda mibi igiye itandukanye. Umwanya wa 9 turasanga Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kunze kugenda akoresheje imodoka ya Toyota Land Cruiser 200 series, ifatwa cyane nk'ishingiro ry'ingendo ze kubera kwizerwa kwayo, ubushobozi bwo kugenda mu mihanda mibi n'uburyo bworoshye cyane bwo kongeramo ubwirinzi bukomeye. Mu birorero byemewe na leta, Museveni akunze gutwarwa mu modoka ya Mercedes Benz S/Class izwiho cyane kuba nziza cyane kandi irinda amasasu. Umutwe w'imodoka rero zimuherekeza cyane ukaba ugizwe cyane na za Toyota Land Cruiser 70 series ndetse na Toyota Land Cruiser 300 series. Ku mwanya wa 8 turasanga Paul Biya wa Cameroon. Imodoka y'umukuru w'igihugu nyamukuru ya leta ya Perezida Paul Biya ni Range Rover Centenary, izwiho cyane ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kurwanya amasasu, uburyo bugezweho cyane bw'itumanaho n'ihumure cyane mu ngendo ndende z'ibirori. Yanagaragaye kandi akoresha izindi modoka zihenze cyane nka Mercedes Maybach S600 Powerman Guide na Mercedes Benz S/Class. Umutwe w'imodoka zimuherekeza cyane ukaba ugizwe n'imodoka z'ingenzi cyane z'umutekano zikomeye kandi zizewe, cyane cyane nka Toyota Land Cruiser 200 series na 300 series nyinshi. Ku mwanya wa 7 turasanga Abdel Fattah el-Sisi wa Misiri. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi, imodoka ye igaragara cyane ya leta ya Mercedes Benz S-Class Guide ikoreshwa cyane mu bihe bikomeye cyane by'ibirori bya leta kubera ubwirinzi bwayo rero buhambaye bwo kurwanya amasasu, isura yoroheje cyane itagaragara cyane n'ihumure ryo ku rwego rwo hejuru. Umutwe w'imodoka rero zikaba zimuherekeza ari nyinshi cyane zikomeye nka BMW hamwe na Toyota Land Cruiser 200 series na 300 series. Ku mwanya wa 6 turasanga William Ruto wa Kenya. Imodoka ya leta ya Perezida William Ruto ni Mercedes Benz S560, yahinduwe cyane igashyirwamo ubwirinzi bukomeye kandi buhambaye, izwiho cyane kuba nziza cyane kugira umutekano ukomeye kuko irinda amasasu ku rwego rwo hejuru. Izindi modoka rero zizwi cyane zirimo nka Toyota Land Cruiser 300 series n'iya Lexus 570 zashyizwe mu bwirinzi bukomeye cyane.
zirizewe cyane mu gukora akazi kawe ka buri munsi, kugenda mu mihanda mibi ndetse n'impinduka z'umutekano zigezweho. Umutwe w'imodoka zimuherekeza cyane cyane ukaba ugizwe na Toyota Land Cruiser 70 series nyinshi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Imodoka nyamukuru ya leta Perezida Cyril Ramaphosa ni BMW 7 series yahinduwe cyane kugira ngo itange ubwirinzi bukomeye kandi bwo kurwanya umwanzi ndetse n'amasasu atunguranye. Itumanaho ryizewe kandi rikomeye cyane ndetse n'ihumure ryo ku rwego rwo hejuru mu mirimo yose ya leta. Umutwe w'imodoka zikunda kumuherekeza cyane zikaba zigizwe na BMW X5 series nyinshi cyane ndetse na Toyota Land Cruiser 200 series na Toyota Land Cruiser 300 series. Umwanya wa kane turasanga PK Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda. Imodoka nyamukuru ya leta ikoreshwa cyane cyane na Perezida Paul Kagame ni Range Rover Centenary. Imodoka nini cyane yubakiwe umutekano ukomeye uhambaye, itanga ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kurwanya amasasu ndetse n'aho umwanzi ahari hose yaturuka, ubushobozi bwo kugenda neza mu mihanda mibi ndetse n'ihumure rihanitse cyane ku bayirimo bose. Kagame yanagaragaye cyane atwaye izindi modoka nziza cyane zirimo nka Cadillac Escalade SUV Platinum y'umukara cyane izwiho ubwirinzi buhambaye, ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'ubushobozi bwo kurinda neza amasasu y'umwanzi. Aherutse neza no kubona Range Rover Defender 130 Outbound ifite ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru ndetse n'umutekano w'ihumure ku bayirimo bose. Umutwe w'imodoka zikunda kumuherekeza cyane cyane ni Toyota Land Cruiser 70 series ndetse na Toyota Land Cruiser 200 series. Ku mwanya wa gatatu turasanga Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria. Ni Mercedes Maybach S600 limousine yo ku rwego rwo hejuru izwiho ubwirinzi buhanitse, imbere hayo hakataraboneka n'uburyo bugezweho cyane bw'itumanaho bukoreshwa cyane cyane mu birori ndetse n'imirimo ya leta yose. Azwiho kandi gukunda kugendera akoresheje Cadillac Escalade itanga ubwisanzure n'umutekano mu bihe bigiye bitandukanye by'akazi. Umutwe w'imodoka zikunze kumuherekeza cyane cyane ni Toyota Land Cruiser 300 series ndetse na Toyota Land Cruiser 70 series. Ku mwanya wa kabiri turasanga Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Afite zimwe mu modoka zihenze cyane muri Afurika, aho imodoka ye nyamukuru ya leta yitwa Range Rover Centenary. Iyi modoka ikaba ikoreshwa neza n'abayobozi benshi cyane ba Afurika kuko izwiho cyane ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kurwanya amasasu n'ihumure rihanitse cyane ku bayirimo. Mu bindi bikorwa byose bya leta, Mnangagwa yanagaragaye cyane akoresha imodoka ya Mercedes Benz S/Class nayo izwiho cyane ubwirinzi buhebuje cyane. Numwe mu bayobozi bake ba Afurika bakunze gukoresha Rolls-Royce Platinum mu birori bya leta. Umutwe w'imodoka zimuherekeza cyane cyane zikaba zigizwe na Mercedes Benz S-Class nyinshi cyane. Ku mwanya wa mbere, ariko mbere yuko tuvuga ku mwanya mbere ndagusaba kubanza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi byegeranyo byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa mbere tuhasanga umwami Mohammed VI wa Maroc. Uyu mwami rero akaba afite imodoka zihenze cyane muri Afurika, aho imodoka ye nyamukuru ya leta ari Mercedes Maybach S600 Pullman izwiho cyane, ikaba ikunzwe guhindurwa cyane gukoreshwa mu birori byinshi bya leta bigiye bitandukanye kubera umutekano wayo ugenda wongerwamo umunsi ku wundi. Azwiho kandi kugira imodoka nyinshi cyane zihenze nka Rolls-Royce Platinum, aho yagiye agaragara cyane atwaye zimwe muri izo modoka ubwe bwite. Umutwe w'imodoka zikunze kumuherekeza akaba ari nyinshi cyane za S-Class hamwe na Range Rover Centenary. Ngayo nguko urutonde rw'abaperezida ba Afurika bafite imodoka zihenze cyane. Ninde wagutangaje kurusha abandi? Ni iyihe modoka wowe ubona ari iya mbere kurusha izindi zose? Twandikira igitekerezo cyawe muri comment. Ntibagirwe gukanda subscribe cyangwa se gusharing, ubundi tujye tubana no mu zindi video nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'ibisanzwe umvaga Tony Breeze Official. Ciao ciao.